so hu me me aye hwan ya me twa photo no so hu ye no what did you hey ubudu fufu za hey lady ebe chia wa na ye hwese ne ho sitie enti nyame boa fieda oh ebe ba hye wa adwuma na se why enti nyame boa fieda ba be hye ase aden ka we den ka we den o de radio ase enti yamom paye assembly man so ni ha enti so we ba weekends enti so ba ye be man o ma sha ase ye be wo ha ya ba bia we ni bubu ye no won hwa ni ye be ye we ni enti ye be ye dan ba ko ha na why enti manfo se ho su ye why omo se o be ba ba chia omo si ne wudi ya wanyina kyesa no gisa wo kire omo na omo so mko dibi why enti all right abusia ba be sra ya me mame fa na ba ye no abna fa choa na ye ba ye no ne ho ye kama pa so wadi fufu awie me boa wa bi fufu awie anyime so dibi uni die ndi me ha fufu pa Bununi so de fufu oh okay wow ndi ya be chiao why ndi wo me ba me tomu bre wo hu mbe se fufu no ma na wadi mu so afra na me to anwa anwa so eka ho anwa mienu ena me san so to eye milo oba kese pa mienu wow enti na masa totitum ai sardine homo eno so asan ka ho why nti fieda so nyame boa ombe ba be hye edan na se na mini se na wotwe mienu tam ne awie no watukum why mepe boy ama why ope boy all right auntie abusi ya sansu ba ya sansu kitabu ma awo sika so kakra wo why auntie ubi mu a eno no na ade ato ho sisi ai why chena ade faridi auntie ya sheda no so ase a ni se emre ko adi mu no bi be so fro be san ba chiri na ya de abro auntie wadofo a na mo hwi nyina no omo se omo chia wo omo ma wa hoden so so why auntie yeah now so na be ka chiro mo ube chiabe Yami shab amen 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 okay nti ene ya da se why nti ya besere kwanse na me kan ne fieda ombe ba beto aso omba be hye we na se edan na se why nti we de kitua bi me ba bia na de be ba sa why nti boy ne so me sha ase why manya bia me ama wo why nti manya bia nti we de nyame so nka mo why nti amen 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 amen